چاوا بخیر اونجا کدام بخیراتن مناک میران خارج گوتی فرمان توانابن ایرو منطقه کم قالب کنی به ترکیه تبنه چکروه و برای زمان برای ایمد گوتن براش گوتن عربستان یعنی منطقه کش آدیامانه حتی طور برای آدانا انتا کلیس آدانات بود عربستان مش بیرگاه خبیسته بود دگوت ولات جیره و قالت کرن کتر امش ولات جیره آتنی منتر مرافت کرد ولات جیره که داره از دبیم امی ایرو تنکل جوابا به ولات جیره بگردنی هزار حیثد و چند ها ما باسا که اسکنا کرده لانا دولی کربو و قسم عشره ما لوی آغزی ما بون پر لوی آغزی ما بون او عشرنا هی نادبو کنترل کرنی او پلانا دولت او بو که تف وان منطقه عشره کوچبر بین کنترل افکه طب جویرا وقت لازم بو لبالخانا سرالدان هبون لدریدن کسی که سرالدان هبون هر تشت کربون ریزه گاف تاد و 1553 حتی 56 هم دوستا مسکنی دنابرا عثمانی و روسا دا هر با قرمیه عثمانی اسکر خازن منطقه کجرات بودن گاور دا باشه ناف کرم برکت چیای برکت جبل برکت عربیه و قوزان چیای قوزانه عشره و منطقه اسکر ندابون و لورا تشت انترسان بو و دبینه کاتب اما کاتب یعنی ترجمان انگلیزان نظام رولا کاتب و قسم نزنه چیه از belki rola kavide ne bu nabevi pizan teklif ekitiner Osmaniye ra dibe eğer hum bixazin emi wana ikna bikini me war teba askeri bibe devra ukeye mesul askeri Reşit Paşa'ya o dibe na Osmaniye ve derit dikabinşki dibe kuala yani İngiliz hazmetişteki bikin o askere kabul nakine pişti 1856 ve diğerin eden planı xeçet ki
İstanbul digên hev dibin em becarê gele van mıntıkaya hal bikini dibin kontrola xekin. Sebabê jî ew ketinin ew kesek baş dizanin kîne pirs dikin münaqeşa va tiştana dikin vê wextê Mehmet Becihî Paşa ku valiyê Ankarayê bû îskana Kurdana diliye wî destê wî hatibû kirin li Hicaz valî ye. Xeberê didin dibe tu ji were tê dibe vala beng van mintiqa wekê nade esker nade ne dibin kontrolê gerem bayê hal bikin ji bin de hal bikinî û li vir Mehmet Becihî Paşayê tabe eşrarin nas dike berê tecrübeyê wî hene dibe ku sevak hûn mintiqa hozan û gawûr da dibin kontrola xekin dibe em pêşî eşîra mesela eşîra hal bikinî elaqa eşîra van mintiqana va çiyana qut kirin û li ser vê qerarê didin dibin em ê ordekê hereket ava bikinî û va ordiyê jî jêra mesulê siyasî Ahmet Mithat Paşa ye ku Ahmet Mithat Paşa kesekî dora mezkinê edebiyat û kitab tiştê wî hene şîrê wî hene ama însanekî siyasî ye her tişt hesab dikin hûr û kûr hesab dikin mesuliyeta eskerî jî didin Derviş Paşa her du jî aynê ewkê dane silahiyeta da ordekê ava dikin ordiyek ava dikin ji Arnavûta xusûsî ye ji Arnavûta Gürcî Çerkeza Zeybek ji alê İzmirê ordiya Giritê ji hereketa Giritê heta qismek Kurd jî mîna Sürmeli Mehmet Paşa û tên alîkarî ji wan alîkariyê dixwazin bê warin ev jî tên ji Qayserê Maraş Adana ji Wadanê da dibe girê tev em hereket bikinî ku di wan mintiqe dibin kontrolê xekinî ji wekê derdikevin li Maha Gulanê Mayîsê 20 Mayîsê ji Îstanbulê derdikevin 27-28 Gulanê ev ordu dige İskenderunê navê orduya Firqayê İslahî ye niha vîdeokê me heye berek em derbasî mesele bin em li vîdeo mezkinî em ê dîsa dewam امان 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 ملء من فرما ما ملء من فرما انا دولة ذرة أرض قرا انا كل أخذ بكل بكما الرئيس كم قاقل أي خاو انا قلنا دارك لا قاضي كنا فوق بالبرد البكر بين بعض مقاقل وعاد بكيدانا ملئ بونا رضا ياخذ يضع بمقو جوتي خانم أمان الإيراني بيخوي ياخذه أمان ملازم ديار بحراوانيت كذن جميع لسي بكير أمان ملازم ديار بحراوانيت كذن جميع لسي بكير بل الزمان أو زمان معادل بكبير إزراد فرحي زوات دبر خمال نوري جكن يكودون حتى بدا كواش الخراقات شاغو فراري أكير كل أخذ بكل باب كمال علي عبد الحميد بقيت شماج بقي مرابي بقتك نمان أمان 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 مليم فرمانا دولة ذرة أرض قرائنا دولة ذرة أرض قرائنا كل أخذ بكل باب كمال راس ميكن كيف خانه كل دارك رقاصي كنا فوق البرد البكل بين آت البعض مكون قلوا يا فتحي ضاو أنا حيفا من آلة حبي جوتي خانم مال الإيران إبي اسمكم أمر خائنا أمان ملازم دياري
بحراوانيت كدم قلا سبدا قزلتا عشايا زمان خزلا بدعيز بيا بس عاد البيك من ازراب كذا سرتدق حجابا عشايا سقدر تبال سقد بدان كواشي نما امان 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 میره مفرما دولت زور ارد گران دولت زور ارد گران كل خذها بكل بكل ما للراس ممكن كيف خانه قول اندور كلا غازي كنا فوق كل برد البكل بنا عاطل تجميل زرافه حيزامات تذبر خيمه لا نريدانه حيفان من لدو حيبه جودي خانما ما نلهب يا امر خائن orada derdikeve منطقه İskenderiyye Gav Berva Reyhanlı ev منطقه Adana redikeve و خلق تترسه و ترده و تا او وانا تجربه وان هیا پروپاگاندا باش رندسان لچند جیا بالا اشرات کنه تبینه ولا جیک عسکری مت را درباز کنی işte zarada zaviye ve بعد نظام جوارا تضمینات برای نظام تشتی بنا و دکن یک شی او که بلاتکن بیانه که بلاتکن او که işte bahsa ki dikine tabi nabine am çabaçı atını o lura propaganda dikine o aşira da hatta ders wana hat mesela din kala din dikine Türkçe wala dini kesin ki te naskırın dini te naskırın tuhazın wana bişinin asakı bakı gav devam dikin peşi Reyhanlı, aşire Reyhanlı ve aşirana ikna dikin. Dura da aşireden dikin. Aşireter tabi okey kabul dikin yani de şuna hakkında işteki bikin. Lura dedebek o yekşi deli Halil tibine Haladin. Haladin lura berxet edin. Meskin evi okey nekim sene kevin dert kevin çiye. Tabi paşa evanaj mecbur demen şuna hakkında işteki bikin. وانجی تسلیم هایتنه دبرا وقت پر اشیر هنه کو اشرتنه یاشان کما رومان خدا باسا و اشرنات که کی اشیر بلیامن و اشرنا ساده هشتی نو دوانه اشیر کرمانجن نابدن ناتن علی کرن و لبرا مثلا کدرجه از خاصم تنه ایک دناب مثلا رشیا لبرا اشیر دل کی هيا اشیر جل کا هيا دل کا هيا بل کی انا تر کی انا meskini Celika mesela Celika aşırı Celika 1638 suyuna vakta ku Murad Çar 4. Murad sefera Bağdat'e tike ve çarşıt suvari pera ter Lura Bağdat'e teslim digirin ve digerin 4. Murad mantıka katrancı dede neski ad okeye Adana'ya burada de aşırı Celika de hun torinde yani sıfatı torin icara peşi lura ev sıfat mebis lura de hun torinne o edin imtiyaz avan haye ertiş wana de perskirni o de per mesela baceda vergiye da tiştedin da şu wana rahatiyetinin yekce aşireden eğer tiştek bikin mesele wana jidsa torini ser nabe devlete müdahale kine o aşırı Celika ve vakti mesul ki Celika ji ki wana mesle wana ji Şeyh Daran dove mantıkı. Desa aşire ki deni lura ki dove mantıkı meşhure evji delika ya deliki aşire deliki peradı bene aşire deliki de mesela Memlükiyada mesela İbrahim Paşa Mısır'da evji arze İbrahim Paşa'na evji deji Osmaniyana pişteki ev İbrahim Paşa selkeve evji منطقه çiye Kürt ve منطقه tede oka tede delikiya
وانا جی او کش آقای وانا جی وقتی از اینا به جی شش نبیم میرشن آقایه اما د نابرا دلی کی و جلی کی دا تم او کی ای نابرا هر دی دا رقابت کی پروبلم نه اشری دلی چوبشی د tabi o ki Osmanlı hareket yani orduya İsrail bayit iştici kabineti bekle aşırıda problem ne yani bana hal bikini bu mesele hal bikini ordu o ki da orduya Gürcüya dedim kontrola Aslan Paşa'da şehir ki da orduya dedim şehir ki da aşırı yek tıkın bin kontrola khe levra çiğay bereket yani çiğay gavur da bu و کوزانه لبرا وانا ایزوله دکن کوزان سریخه مثلا کوزانه که چیه از خد خاصم سروی چلانج و بلا کرونا خلاص کنی از سروی دور درش دست پر معلومات هنه اما ترناک نگیره از هنجی سروی لیکولم بکن چیه سروی درک ادل پروگرام کدن desa belki kalabat işte bekim ama levra iro basa kozane nekli levra islahiye ev aşnarat kine bin kontrole edici deliki uceliki aşredin hepçu tanavda birlikiyane terkiyane levra megotum islahiye Osmanlı mana islah kirdi wana bajareki çetikin navi bajar ciditine islahiye yani navi islahiye terkici islah etmesi islah kirnedi ev navi bajar şu vaktete tarihçi 1865 ev tarih pir mühime çıma mühime 1865 eden ve Anadolu'ya aşir kem zede koçber den kontrol kirin devlet akar nu avadı be sisteme ki nu avadı be de programı peşmeda hafte be از 1865 حتی 1965 از جگون درکتیم قالا گندا جیانا گندا او 100 سال چنگ درواز بود از این قلاوه بکنم و لفرا کوچبری 1865 لفرا ادن او تاریخ نقطه داویه امست کنی اصلاحیه چیه؟ اصلاحیه تنه نه مثلا که حرکته که اسکریه یعنی اسکری چونه اولا حال کرد لورا چهار نقطه اساسی هنه لورا تشتکمن تثبیت کردنی چهار نقطه اساسی هنه دو سبب داخلی هنه دوش خارجی هنه این داخلی اشیره کنترل کنه حتی وقتی اشیره اسکر نبنه اسکر بگیرنه باجه بگیرنه یعنی vergi بگیرنه جورا این دوی devlet eka bunu devlet edin evsel erde Osmaniye devlet eka ne avat bil bebine eden vatandaş ki ve devleti. Ama du sebebini esası yani burada bir zede ne zanne bahsedene fikir eskarına bahsettim. Yek dua tarihana da nabera Amerika, ABD ve Avrupa'da bir İngilizce'de krize tekstile haye. Fermonaşine Avrupa. Ve islahaya çukurovaya ev mıntıkalar ter ne mıntıkaya ki ziraatları müsaitin zor kurda lura iskan dikine lura hazara Kürt kırdı bile nexaşiye demirne jbermoza demirne sebep edin demirne ama salek 2 sal şunda ev mıntıka ama ev mıntıkayı teri Avrupa işte teri Türkiye işte ki bu ilk sebep ki yani krize teksti ilk sebep berçavadini sebebe ki deni disa esası heye evji ve salana Çerkez ve Rusya nezki 3 sala berkadedine o Rusya şuna ki halbuki Çerkez'dan denaber İngiliz kazın Çerkez'lara devlet çeviriyor ve mıntıkı o Rus tabi nakazine o Osmanlı ağzı Rusane o Fransız o Almancı psela lura denaber Çerkez Rusya'da denaber Rusya o Osmanlı'da mutabaklık çetibe. Osmanlı dibin ki jmera nüfus lazım. Tabi sebep ne evası? Dibin jmera 5000 kesi bunu lura bilmedi. Bir şekilde
ev serhevdana Çerkez alora tişkene 50,000 Çerkez ve bunu bir jimara tabi ev kişi ben fırsat Rusçi o 50,000 ne o kat kazıcı kalaskin Çerkez'e girdiğini ev Çerkez'e zora şanlı em de bilmek ev Çerkez'ana devlet Osmanlı المنطقه که بر زوزان یایله عشره کرده بود لوا درنا بجیتی که لوا درنا وانا کارتینه پر تشت مثلا نوارا عشره دا مثلا دولت دا هم مسکنی چرکزا و وقت جی حتی روژی رولکا پر اساسی لیستنه دبک ام بیجیش بیر نکن نها امی در باسی مثلا کردن منی نا ویدیو که مایه امر ویدیو نسکن
var. Evet, ben gündeki Kırşehir'e, günde çoğlayan beni, günde hatun oluyor. Günde kurmancı beni Haladina, Türkiye ve hatun oluyor. Çıma me video meran, me gotu bu makala deli Halid'dir bu, yani kurmancı Haladin. Haladin de İslahiye vaktat orada te berkede de o te girtin lura tabi paşa tişti grantede sarevi ama de bir videoda vaktan programa ki da bu video di lura jgundiya pırs kirin tu gotin hun kine şkedere hatine pır carat programada ve tişti bana ve jidine ve kine şkedere hatine lura az acep man gündü ya kala o kedikir. Kala Kars'e dikir. Kala Kurt İsmail Paşa dikir. O yani ben kedere derket Kurt İsmail Paşa kiye? Çiye? O birkaç ezanım Kurt İsmail Paşa nabevi asır nabevi Kürt İsmail Paşa'ya. Kürt İsmail Paşa kiye? Vakta ku mesela İstahiye'de be ku asker ku taben ser ve mıntıka Çukurova evci vazifedar el aliye Sivas, Elazığ Sivas'e yek ji kesê ku yani ve vakti aşır kontrol kini servana zulüm kiri hatta kuştuni ev Kurt İsmail Paşa ne şartım Diyarbakır demek ki Diyarbakır Cumhuriyeti o dü noktaya sekretariat kırın Kürt bu Kurt çu Levra dibe ku em esleme herkes nura baskine dibe esleme işte mezuneme Kurt İsmail Paşa viye nizam hatun heviye hatun esel okey khabuna nizam okey çüye Kars'e çüye göle yani dibe ne valla çüye Trabzon'e o az çift zanime derhake hatun oğlu da Amnes kini me gotu bu sale hazar haysidi beri sale hazar haysidi aşreme la منطقه برد گوتن عربستان لو آزید منه سال 1000 haysidi şunda derbasi ve azid derbasi منطقه Bozuk Sivas yani uzun yaylı dibine edim berva haymane berva paşa davetine ve tarihi mesuye Reşiya Sernabe Reşiya Hatunoğlu Osman Bey'e Hatımoğlu Osman Bey Keyküdar benim mesule به وقت عثمانی وظیفه‌دار که دبی که با اشرنا والا بدنات منه ضرورت دبن خلکی اونه بانا دبن کنترل کن یعنی اشره هجبیا تریکا رشیا دبی وانا اونه کنترل بکن خاتون اولو عثمان Bey وقتی kontrola bağlı ki yani kontrol ki hatun olur yani tezaneni emzani ki kiye çiye o yedinci dısal bavi je okçuya kareslo aye evci dısal kontrola reşiyada hecibada aşire hecibada ve kontrola yani dedin ovana tabi kune kontrol bükü em dibinni ki vakta meri tarih kanızane meri terel tişteden de bakudi her tiştek bana meri bisti her tişte meri bisti dibe karasta le tişte bana bakudi tarih boveji tır büyümek em tarih akar hep bizani hem kini çeniş kedereni levra evi medik Selçuk zonnetke em tenk tukazma kala Selçuk bugün o Selçuk braevi Bülent که چیه مبیس قضا ترافیکی چی رحمه خوده و از جوانا را رحمه خوده خواستم و سلچوک و انا گنده هایمانه دو جامعه کپلا هانم ev günde ki meri خصوصی تبکل سر وانا یک دو سه program çeker hizmet وانا زمان مرا hizmet وانا عادت مرا kültür مرا meri çi kasması ki yani o ki ternake çünkü ev dilvra çend dakikada çend avale kıstı ev her avayekle kıstı her strana kugoti her avaz jimra
yani o kakavaya bu tarihe kavaya be dereki kala tişteki diki tiştek buyu ek vizanek ev çiye kala kira müzika çiye kira mesleği o Selçuk Bülent var salan not düdüya mı ders kirin çara sifte vaktak az şu velat روکی شنده دولاب رنگی مهبود سلچوک بلند نورابون چند ریال مهب رابونی پاشه دور دریج yani چند سال کتم نبره انسان ما 5 سال بون 6 سال بون کتم بون نبره کırşehir davet merime kısmı hebu az biçim avra ja kurik emed ber mitçu vana lura ve ekşi vana prevkin yani ev ustayme هم دبینی گاونده می وانش چه برچه وانا تشنار yani وانا her tişti ev bibin yani اوکی دو خلکاری دکن زیاده تواش نامن ama her tişti dibin mestikine lura ko her de Türkiye'nin lura ne nama vana اوکی küçük mesela yani fark ettik pırstık mümkün çine o bana dibin emci İsveç'e İsveç'e kiye çiye bunlar var ki çiye tişte bana je pırstık davi dizane ki tahmin dikin ki az. O du seruşunda em bu arabe du seyavalava dosta vandre iniştini em yardım dole. Tabi adet emerim hatta ber mali dole ki naşam çünkü Kırşehir'e em neski 20 metre 3 metre may dora em arabe peyava mer peya adet emi veni. Tu arabe hatta nav cumada her pir tane meriye yani tişteki nerinde. Olura me meskir Selçuk u Bülent u Çelebi u hevale wana $2 2 zurna evke ki bu kurbe ki hatim peşiyam me az lura mine tenki mahcup ma ya çiş bu çiye vakt merasime kadar kas rana evki ek lura ji ki merak kırın jara peşi astarın evra az zavay wana Kiev çeva zavay me çi şeva Kiev çiye vat işte şirket ederken em çuni nese nav cumate me gomet khair ve slav heval dost hatır o leve navare ok bu ve vaktat edin adeten naneliki nenditinne harin dinan o bermale o kon vekirne çadır vekirne bu maser direji kalabalık tabi meskir bağlanmak şart lora ok tane aftına masek مگو اوج خورتک مسو ترین تیم پرسکن میده مگو با چیه چه مسئله گو آبی گو او مسئله گو سبا اوی می çalgıcı müzisyenim ben. Avçıma gو valla işte ben yani ben yani herkesi bir şekilde gittik işte şu an aram gittiğine men de program ekledim bazı kalkırı bu eri beremez ama karna ona kerek etti de ama çi bu sebep me ev karna xabı kut me hazır bin ama me dest be govende dole ki ne ki farklı haber ona ki lütfen bu wala na yani ben ne be çi bu wala ev var ne kadar yani var namasanın dedik abi wala nizam dibena bugün na yani tutuştane ya evi var masanın rumu ya ezher masanın. Oğlum karar bugün yani onun ki cennet hazine ne? Böyle şekli o Selçuk bu bilet ma hatim bam ve rumuşten situasyonda her carak asli diyeyim o dahatın az hamez kirim baş kirim o hatta bilen Türkiye pirskir abi İsveç Çinge yani Rajiyana vura İsveç tenkej mara qale bike İsveç insan için mu valla bilen İsveç tu fark et nak benanar penavari insana yani qarne herkes behevrat rutine tu fark nakni meskir çağı bilen tşubun tabi ecipir berketin naqas adına tenki qale ona bikin wana kültüra meda rasti tişte şuneka wana pir bar keşeye hatta iroji malakata hin Türkiye xarab kurmancı tenkine hin aşire me okey me zane insana kiye
Şkije منطقه küçük büküne rabun bulmuştu. Nögür seyredaş gotu bu. Yani şuna kavana pıraukiye. Pır hususi heye. Tübek em vay tüccara bir nekir. Nahandasa em meskini video ki meydineye em derba sarı video. Delal emnihacı disanlıkındaki kulüyü yeşil yurdene navi ve deri belece arpacın at kafası navi emnihacı yeşil yurda bundaki haşa navdena fırına gel kalkıcı göndik topune emniyeti sana ki bana haberdi disa fırayı bir bildici aynı günde kulüyü Avrupa'yı jana haber devam dıkın fırayı ve derine da kerem perne taraf şu an Selam aleyküm. Az beşi xalı kapastıkım sana xalının هناك ياشي زيادة مزون قدر ما بسكة أو تباشر إن شاء الله ردنا الشكر نبي تبخي خالد نومن محمد المزار حجي حجي محمد المزار evet عندي تشي صار تشنا خالد صار من نودا حجتي ونهانا نودا حجتي ne anladın nereye? Yani 89-90 yaşındayım. 90 yaşındayım. Evet. Değerli. Xalid Hacı. Tutkar ne ismi bahsi yeşil dedi ki ama burada kingi hati avakırmayı. Bu gündo liyu cücüce mi otri bro. Adi yomana Hint baroya vatani. Ladiye manat nereye? Tabi ama dalkin gündo nami Celalini. Aşırı ve Celal ne? Celalini. Celal bizim Celal yani bir Celal. No, Celalini. Asas Celalini. Celal ne Celal bizim Celal yeri? Gel kor bedare gotana. Lüdere Celalini. Dalkin gündo mi adi yomana. Fazla gün derpe. Fazla gün. Ladiye manat. Adi yomana. Ki tane kira. Ya amne zani. Ne çum notun. Ne için hati yeri? Notun. Yani bizim babaya kalaya ne diyorum kim yapın albandara? Bir gün değil. Evet ya var. Adıyaman'a kim yaptı? Jadi yomana dusut salbi. Tut sesi sal böyle. أما وتري الإصلاحية مون العنطبة Böyle. إصلاحية مون الرز شنو سيبوزة جي قلنا ما eski baktaşiye. Eski baktaşiye ama zor hatırı bırak 300 cüce. Böyle. Yani sadece bir ses olur. Böyle. Sadece bir ses olur ama hatırı bir gündü. Böyle. Bu günden daha mol bunya sırtı. Ne malum nereye? Yani bir numara mol kedbar mıyım amca 2 numarayı. Mol hadi gül ödürün. Ama bir numara amca 2 numarayı. Sıddı da cevap peşin ne malum? نعم ولا سبتواتني برا Tamam mı? Burayı hep mi? دي قبيلك يعني قبيلك الرجل برا ما ما هذا Burayı hep nereye? الرجل ikinci baba kardeşi Bir şey hep burayı hep. نيس كابن çünkü bak Kara Bekir Amni Kara Hasan bu mahalle onun ziyri Nerede? Kamaroğlu mor kadar bir numaraya mor Hacı Ahmet Hacı Gülodu ama bir numara Ami Çin'i yaşıyor tüm koyana kadar 3 numara نعم ولا موطني بجندي Böyle. Böyle Xalid Hacı. Avne kuvvet gündü de bejim gündü kulüye tüyüşülür pek gündü dedim beji. Paravi içine Avrupa'yı içine devleti der var. فرشونا دولاتو Üstadçı yana. ايشو Türkiye'de ne var? كل نجمهم الدنمارك نجمهم Köln Almanya'yı var. أري Danmark var. بشخص صار مون شحال صار لورمون Kiçak bu sal kiçak bu. Kiçak bu salı. Kiçak sal böyle. 70 yaşım Hafta da Türkiye. 76 avartır. Kiçak salama hafta. Yani seçersin çarpın salamon. Devlet çıkar kırta çiğiştir ora. Lör çalışmıştım. Fabrikada şişe fabrikası kastırıp şişe fabrikası bu. Fabrikada çalışmıştım. Çim masa hindik may çim ora ne var? Demişsin abi zor bu. İşi zor bu. İş zor böyle. Ali meskir ke vaziyata mene vrajı rındu. Miş çu yana gopre kola çu. Çünkü zor bir. Niye kola bir? Kolay ne böyle? No. Ura kaç bir yamra. Pre zor, bre rında. Ura mı söyle? Ali, para varatına bre rında. بس تماشاان هيجا ناو دينا خدني خالي حاجة دستي خداف كبير الأناطولي نابن داوك مرد دقيرة ميلو كالي من جواني وجنجي بن دستي خوها ناقلي دي مالا حاجی آبا حاجی نظام است دست زمین چیه رحمته رحمت خدا لیمه حاجی لبرا تشتی پر خوش گوتن تشتی راست گوتن یک دو تشته از قسم لذیذه بکن مثلا اصلاحیه مثلا لورا اسکانیه yani لورا نک از بکاری رابونه چونه جل لورا بجیتکنه اصلاحیه جل بجیتکنه قسمک شوانا تاجون ağzı gürünü
Evekten gürüne ser gürünera derbas dibin ser Kırşehir'e ser çemi ermeğra derbas bidin le ağzı Kırşehir'e hatta günde çan mal günde meşi hane evek dibin ki em Sivas hatini ser Sivas hatini evek hazar haysid şest enjatını edin ek beri ve haysid çan na ve vaktik ve hatine iskan kırne iyi yani ev mesela iskaneye dedi vakta ten celkat deren ten tarife haceti be rasten kasi ajid zanım hazar haysid haşti penç haşti haft ev salana tene ev şunek nahalle ki beret gotin at kafası lura txazina lura bicibin lura eme pecaram dibeni wana kurmancı yani Kürt siyasetinizden wala gundiye mec siyasetinizden ve vakta megod di bu vakta mecidiye nave şekla kırbun mecidiye raci Sultan Abdülhamid'e dibene wala em nave Hamidiye em libra tişteki çekin gündeki ava bakın de berbeji müsaade cami ket khasına terne müracaat Ankara dikine Ankara du tiştat khası tabi herin duzam jara tabine kro kiba belki yani evka şunak le hükümeti veren mantıka herin jmara evke ve bunun kedere çiye edudiyajı tişteki fır interesant khazın tabi mesafa vra u bajar mezin çıkası mesela mesafa bir gündi u Ankara Konya Aksaray veya çıma bala meredikşine bana mükşan yani devlet emmestini ki her teşt fer huri kur hesap kırıyor yani bir gün hesap kırını bu megranil serdereke ne de bena bareda yani ev bana mıntıka bıcıkında mesela ağzıme günde tetara hana gola koy bigre hatta neziki evke dibi neziki göl başı dibi azıp Konya'cı ve mıntıkı tetare kırme evi kartını nogay hazar haysid bence nevşesti vanab cidken o evkeci dışal mıntıka Çole Kırşehir'ci ve mıntıkacı Sivas'cı hatta Kayseri'ye amnestkin ve mıntıkacı Çerkez'a cidkine yani bana khazına şekle ki alaka bana kutbekin bana tınaf çemberi o lomacı pır mühime yani ev mesafe pır mühime tişteki din ev dakikil serdeste Hac Mehmet İlmaz Kuvvetici ev jivet mene kur zamanı bere aşiragiya işareti ve hune her aşireteki o işaretvan bana rad gotuna durur me ahtakam kurup bunu me qaldı ki ama me nefsan içi kesik mendi eğer yek em beni benzemiş meti berminam me ekşigim bedgo duriye me em hiç tebeni wala duriye me yani vaj me ev mesela duruyoji evji zuva o keci khayideki ku bere her aşireki o kek duriki wala hadiye em medgo ka durik bitane duriye pes yani na duriye aşireci yapına aşireme ve şekli havdın nast kırına kedarene kine yanç ki o kase katı kuştu ve vakti kiora ben tiştek be hadisek be je işaret nast kırına ki ev kasaj kicap aşri ve şekli em iroji disa hatine daviya programı ke naha berek az khatır bu kazın video ki me ev cevap peşi jimra jipter interesant bu cevap peşi ke az Kurdaki me aliye antabe islahiye kilis ve mıntıkı min ev gıda servi ve az per menbu pısname meyvra eve anse tenabere denkana meda de runşten rabune meda kelam meda ji hatta iroji baka saldar basune tu zede fark çenevi ka hun te benetçi güp serdin bümend khair khashiye da şabak del ve khash
buhar hati bıxamım yare bahçete da bülbülüm yare buhar hati bıxamım yare bahçete da bülbülüm yare kodest dexe بدستان دای هم دیلانک بگرم یاره کدست خو بدستان دای هم دیلانک بگرم یاره sevda sevda davara sevda şu derde terör نخوشم sevda Hakim Lokman lemlanete dermaneme yüz sevda Hakim Lokman lemlanete dermaneme yüz sevda برف دوباره دل ساره از غریبم استنهاره برف دوباره دل ساره از فقیرم استنهاره لاگل هواننا نمانکن درد دلی Geçinim zurey Gel cirana numaneken Derden hoşke Geçinim zurey Sevda sevda Devara sevda Jiderde tera Nekoşum sevda Hakim Lokman lemlanete dermaneme leti sevda Hakim Lokman lemlanete dermaneme leti sevda